Om Swastiastu. Titiang Niluh Intan Pramitasari saking Prodi Pendidikan Bahasa Bali Undiksa. Jagin latarang materi inde aksara Bali miwah baligrafi. Napi ke wenten saneuning, napi nike aksara Bali. Angge, aksara Bali punika manut suija. Aksara Bali pinaka silih sinunggil aksara daerah ring Indonesia sane kari kau pepira oleh krama Bali ngantos mangkin. Angge wenten punika taler soro-soro aksara Bali. Sanika pertama punika aksara W sastra. Inggian punika abjad aksara Bali sane lumrah. Sane kaping kalih punika aksara Swalalita. Inggian punika sane mawawah basa Kawi miwah Sansekerta. Lan sane kaping 3 punika aksara Modra. Inggian punika aksara sane kadiatmikan sane ngangge nyurat japa mantra. Angge sanika pertama punika wenten aksara Wre sastra. Ada H, N, C, R, K, wenten D, wenten T, wenten S, wenten W, wenten L, wenten Ma, wenten G, wenten B, wenten Ng, wenten P, taler wenten J, wenten Y, miwah Nye. Engge puniki wenten tabel indeks aksara W sastra nyane, taler sampun wenten gantungan aksara nyane. Nah, sekali puniki aksara W sastra punika kawastanen aksara wianjana, niki sampun lumrah nggih kawentanan nyane, pastike sampeyan sampun uning nika sekali anacarake data sawala sekali nika. Nggih. Sane kaping kalih punika wenten aksara Swalalita. Nah, sekadi puniki wenten rambat, demadu, telate, tetawa, sesapa, sesaga, miwah sane lianan. Angge sane kaping 3 punika aksara Modra. Nah, sekadi puniki wenten aksara Ang, Ong, Mang. Taler puniki wenten pengangge aksara sekadi tedong, ulu, suku, taleng, taleng tedong, miwah pepet. Lan wenten pengangge tengenan sekadi cecek, surang bisah, lan adak-adak. Angge sane mangkin iraga jagi latarang materi pasang aksara lan pasang paga aksara Bali. Angge manut suwija punika pasang aksara Bali, inggih punika ugar-ugar nyuratang basa Bali antu aksara Bali. Selanturnyane punika wenten pasang paga aksara Bali. Inggih punika ugar-ugar nyurat aksara Bali sane mapaikatan ring kruna sane rawuh saking Jawi kuno utawi basa Sansekerta. Puniki wenten imba saking pasang aksara Bali inggian punika nyurat tabia. Nenten patut kasurat tabiya. Inggih kruna selanturnyane inggian punika kruna kakua, nenten patut kasurat kakua. Dadosnyane punika kakua nganggen suku kembung. Melantur ring pasang paga aksara Bali punika sekadi kruna abi mantra lan bada. Ring aksara Bali punika kasurat A nyane punika nganggen akara lan B nyane punika nganggen bekembang. Nggih, arti basa Sansekerta nyane punika abi mantra punika doa. Lan kruna selantur nyane punika wenten bada. Bada nyane de nyane punika double nganggen gantungan de madu. Sane arti nyane bada punika ring arti basa Sansekerta nyane punika terikat utawi tertangkap. Angge selantur nyane punika lanjut ring baligrafi. Napi nika baligrafi? Napi kewenten sane uning, napi nika baligrafi. Angge sane mangkin iraga jagin latarang materi indek baligrafi.
Baligrafi punika seni nyurat aksara Bali sane marupa skadi kaligrafi. Kaligrafi punika silih sinunggil karya sastra sane sampun ngelimbak ring abad ketiga sebelum Masehi skadi punika. Inggih selanjutnya punika wonten teknik cara menyurat baligrafi punika. Skadi sanika pertama punika nentuang kruna utawi lengkara sane jagi anggen baligrafi. Kaping kalih nyalin kruna utawi lengkara punika saking aksara Latin ke aksara Bali. Lan kaping untat punika anggen kruna utawi lengkara punika kawentuk sane sampun kaimajinasi punika. Nggih wonten skadi asa punika materi sane sampun katlatarang. Nggih maka panguntat puputang titiang antuk Paramasanti. Titiang matur suksema. Om Santi 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 Om.